Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam penyaraju transformasi pendidikan PTP, salam kemaman Aidil. Saya Naila Al-Farafisha binti Muhammad Najib, VT 1001, merupakan wartawan Vokal TV SK Kijal. Hari ini telah berlangsungnya program. Nak tahu program apa? Jom bersama saya kita saksikan perjalanan program tersebut. Bagaimana kawan-kawan? Menarikkan program tersebut? Jangan lupa like dan subscribe.